Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye pi baru kini gilong ki khubor bam dagsni. Hadin kaseng Confederation of Riboy People bakayang hakanongrem ban persya ya kajengkentur jengkenok thit jaka kombalai spa aka daka MIDC Hariboy UMLE kanot Shillong uba Edelbert Nongrum ha ka Sauterik uyayong ulawan ye kendo ya Chairman ke Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC ujim sangma ban panjing pensyai ha ka bayadei ba kajing kenok thit jaka kombalai spa aka daka MIDC Hariboy. Na kaliang MLE ba Edelbert Nongrum ula ay kublay ya kaseng Confederation of Riboy People ban yay but dian bakan syukut no siteng nanti habakren syakilat pathay kubor. Ula ong ba udang don sakiwipat ki sunjam ban ya ha kabaya day ba kanya kabenta. Bat syen unsaya sa kabenta baar ban tuklari ki jengkentur put bean ki company berki office sarkar. Kum UMLE unum tray tang na kabenta ka issue berkimat jong ka constituency Henry Khamtam ya ka issue bari jong ka jaj benrio ha ka state Khamtam habaya day bar ka issue jong ka kendo ko siya. Hangni po MIDC kabadi ka Meghalaya Industries Corporation Development Corporation wani kadu chairman jong ka MIDC Bajim Sangma wani ex minister ban mantau di chairman ban kli ban pan jing shai hatu ka dai ne em ka jing sisa ba menlai tarik ngi na kaliang kawai na ka association kisang balang jong ka Riboy district ka bangitip odi ka COPS CORP Confederation of Riboy People. Ti nga haban ay kublay na kaliang jongki bakilong bapingor bat nga kenturu yaki baginay budin kanum syukut na patang sitang nanti. Tinggal iho kila keren po ka newspaper mo po par kubor kila patay kubor ringapat kumu way na pleng kiamali ngamhun ya kaban syu trei ka kam kumang lakular po constituency banum trei tam taki issue lan kimat tan jong constituency ndai kam tamru ki issue ki badai jong ka jaj benrio badai jong ka state bat kam tam ha ka badai bat ka land issue mo ka khendo ka siap ka bangitip baki ong balan is life mo ka khendo ka siap ka jingim tilada ya ka hok ngidu no laning sakni no ka ipat ngin penkarman nam ta kalawai ti halo ka nongrim ngai khublei nam ta ka cops ya shin ki bala simkhia ban ngi scam ken budin kinum ja lentino siteng ban nga kumai mali ka kamera mjong apat bangan ngamut through official mo ngan haban ya ban ya kendu la ka den amanta ho ngam pen kre jing tho ngawan da ban don ka discussion baru chairman ban geli la ka den em ku sisa ba ka MIDC kala acquire ya ta ka kendo ka siap ka badai laispa ekar ti nakaliang pa James badai chairman lapan pau ba kampat kamdon kum kata ti kata di kawai ka baar pat kalong ba ngakali hatu nakaliang jo MIDC hatu elsewhere hapo Riboy district hanunu ki banta jong Riboy district lani shi ki wei pat ki banta jong ka jala jong ka state hatu kilaju thiet ne em ki jaka lani kila acquire ne em yaki jaka mo ya kendo tin rei layo yang kejubab ba chairman uang ba kampat don bat kam don kum kata to kata di ba tiga balai tengah keliru ngau chairman ba hatu ka MIDC ka yon em ka fund napo ka government of Meghalaya mo ban thiet jaka pan acquire land lagade no ko panta kumbaw panpaw nakaliang ba James uang ba kampat don so far bat kiki kadai bet naka level jong ka MIDC tinrei ngalai keren hiru manong naka level jong MIDC kan nu ta ka fon pendon tinrei ki ong ba ki por ki blalet jong ki senem babun ki blalet hoi ka don kata ka acquire of land tinrei ya manta so far san senem kampat don tinga kwa ru ya ban wan pan tang kata ka jingsai namar kumai mali nganum hun ban syura ki issue tangpo ka assembly dengan haban beteng namar po assembly plai bonsin ka por ka lingkot bonsin ngimyo ya kita ki issue ki babon bang niyo banekaran tidai halota nongrim hapan ya ban beteng ban wara kadai sabar jong assembly tikani kabang ko pan paul mo jong pi ki parlok jong ki press and media mo bro ar ki print bar ki electronics ako pan pau bakani kadai tang ka first step
Andai haswa ya kaban ya cak second step, cak third step, ngakwa ban ya through proper channel. Dakalenti, kerang bakanum ya lambak lai pai ba, bangunum syai lambak laru, ya ladi. Ti ini bang ko apan pau sepiki parlo press. Nomor ba hak bedi bar kecakahi minumlah ya kaban ya pen. Hoi namang lai i manakani poka state assembly ka budget session kepada sudap nakal yang government keladap ka ai ka assurance ba kanum ya cakmat pat kita kejing tumbuh hak bedi ka lanpan. Tidak halor tanong rim ka ba ni i pat ya kejing tho khubor mencising. Tidak di antara raw ngasulong kuslai ngasulong concern kumui responsible concern kum win na paring ki legislator de halor tanong rim ngawan mani kendu yo cha chairman jok MIDC. Ini bangko apan pau. Tebak